Mtu wa Mungu. Maandiko yanasema hivi, aliyekuwa nacho ataongezewa, na asiyekuwa nacho hata kile alicho nacho atapokonywa. Hii inamaanisha kwamba kila mtu duniani analo kusudi ambalo Mungu amefanya kwako duniani. Kila mtu analo kusudi. Sikiliza, kuzaliwa kwako haikuwa bahati mbaya ya kibiolojia. Kuzaliwa kwako haikuwa bahati mbaya, haikuwa ajali, bali ni kusudi la Mungu uzaliwe, na lipo kusudi ambalo Mungu anatamani uliishi. Nilikuwa nikisoma kitabu kimoja cha Manlu, kinasema hivi, kitabu cha Manlu ambacho kinaeleza kanuni ya mabadiliko. Inasema kila mtu duniani ana kusudi ambalo Mungu amemfanya kwako duniani, kuja kwa bahati mbaya. Labda nikutie moyo mtu wapenda, mazingira yanayokuzunguka, changamoto zinazokuzunguka, watu wanaokuzunguka wasio sababu moja hapo ya kukata tamaa na kuona kwamba ulikuja kupoteza muda ama ulikuja duniani kuteseka. Sikiliza, kila penye maumivu pana funzo. Kila kwenye maumivu pana funzo. Kwa hiyo kupitia kwako mabaya haina maana Mungu amekuacha. Kupitia kwako mabaya haina maana una kitu. Kipo kitu ndani yako cha thamani ambacho dunia inahitaji kujivunia kupitia wewe. Dunia inahitaji kufurahia kupitia wewe. Dunia inahitaji kujua jambo fulani kupitia wewe ambacho kipo ndani yako. Kwa mtu wa Mungu, usikate tamaa kwa ajili ya maisha magumu ama mazingira magumu ambayo unapitia. Ni mimi hapa mwalimu na mchungaji Gregory Nasali Mavunde. Mungu akubariki sana. Amen.